ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe uhoraho imana yawe ku by'ubusabusa kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe uhoraho ntazobura kuri muhora. Yego. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye umuntu uvugiye ubusa izina rye. Nuko itegeko rivuga. Bivuze ngo iri zina rirubahitse. Yego. Rifise icyubahiro cy'umuremyi eruta byose nuko ngo niba ari umuremyi ntabwo bikenewe ko tukoma tuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Nuvuga ngo ni izina rirengeye andi mazina yose kandi na mwene ryo ari wo Mana ni inyacyubahiro. Rero umunyacyubahiro no ku isi ntago wapfa kumuvuga. Bivuze ngo iri tegeko riri kugaruramwe umuntu kumenya ya Mana itaboneshwa amaso rimwe na rimwe twitwara uko twiboneye ngo ritwibutse icyubahiro cyayo n'ubudahangarwa bwayo bukomeye. None ndibaza ikibazo kandi nicyo navuze turi gusuzuma twitonze. Bamwe baravuga bati amategeko y'Imana yavanweho ku musozi i Karuvali ubwo Kristo yavugaga ati birarangiye. Mbese Yesu yaba yaravanyeho rino tegeko rya gatatu? Yego. Ubundi turaza kureba ngira ngo imbere gato abantu benshi gituma bifashisha iri zina ry'Imana baba bafise intego runaka bagendereye ariko izo zose ziba zivuye kuri wa mubi kuko Yesu yavuze ngo muvuge ego oya ibirenzaho biva kuri wa mubi. Ikibazo nari kongera kukubaza rero usa nkaho wagikomojeho ariko ushaka kugira ikindi wongeraho ubusobanuro Yesu ahiri tegeko nubuhe. Umaze kutwereka umugabane wa mbere yuko Yesu avuga ati ntimukarahire naho ryabijuru kuko ari intebe y'Imana naho yabisi kuko ari intebe y'ibirenge byayo. Ubwo kuri Yesu we nta nubwo atekereza cyangwa se ntabwo yigeze yibwira yuko ari umuntu watinyuka kurahira Imana kubera ko bisobanutse, ahubwo arakujije nkuko yakujije ku yandi mategeko. Babikomojeho ko yavuze ati ntugasambane kandi abwira abantu ngo ntugasambane, yavuze ati nureba umugore wundi akamwifuza azamaze gusambana mu mutima we. None naryo itegeko rya gatatu naryo agiye kurisobanura ritubuza kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka. Tuvuga ati birenze ibyo gusa nijuru ntukarirahire kuko ari intebe y'Imana ndetse n'isi ntukarirahire kuko ari intebe y'ibirenge byayo. Ushobora kugira ikindi wongeraho kubyerekeranye n'ubusobanuro Kristo hari no tegeko? Murakoze. Yesu twongeye guhura kuri platform mucyo w'isabato twongeye gusubiza mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo Uwiteka duhana umugisha. Umunezero ukomeye cyane kongera kubona tugiyome ku mwuka w'abazima urukundo rw'Imana rutangaje kuko hari abo tuzi batakiriho kandi tutabarutaga kandi tutabarushaga ubwiza tutabarushaga gukiranuka, ariko ijambo ry'Imana nk'uko ribitubwira muri Tito Paulo yandikira Tito ati cyatumye usigara ikirete no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ahari nge nawe no kugira ngo Imana iturusheho kudutunganya, dusheho kutweza no kutugira abaziranenge tuzabashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Amen. Cyangwa se no kugira ngo tubashe kuvugira Yesu tugeze umucyo ku batarawumenya. Icyo tuzi neza nuko hari icyatumye dusigara tukaba turiho tukaba twageze mu mwaka mushya amahoro izina ry'Uwiteka rishimwe. Amen. Ntabwo nje none njye nyine rero nubundi nkuko bijya bigenda nzanye n'umutama abakurikiranye urugendo twagiriye kuri uriya musozi w'i Burundi i Bururi twari turi kumwe ni wari uyoboye ayo materaniro, kandi mbere yuko dutandukana twishimiye kuganira ku mategeko y'Imana. Muri rwa rutonde turi kureba ku mategeko y'Imana 10 rwa rugendo twatangiye tureba ibyabereye kuri Sinayi dore ku itegeko rya mbere twarariganiriye tuganira itegeko rya kabiri, ubu ngubu tugiye kuganira itegeko rya gatatu. Yego. Mbere yuko tugira ikindi dukora ngiye kumusaba atwibwire kuba mubonye bwa mbere, hanyuma namara kutwibwira ndamusaba adusengere hanyuma dutangura ikiganiro. Murakoze nkuko mubivuze, reka kwizina nitwa Ndikumana Ismael. Yego aho mba ni mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Yego.
reka noneho mbere yuko nkuko bivuze tugira icyo tuvuga kuri aya majambo uvuze ajanye n'ibwirizwa canke itegeko rya gatatu. Reka tubanze dusenga Imana. Amen. Reka tugushimire Yehova umuvyeyi wacu uri mu ijuru ku rukundo rwawe wemeye kubana natwe, mbere ukaduhuza n'uyu muvandimwe maze ugakunda ko tuyaga tukaba tugiye kuvuga ibijanye n'amabwirizwa yawe cyane cyane ibwirizwa rya gatatu. Ndakwinginze ngo abari uyobora ikiganiro Amen. kugira ngo mbere n'abacyumva kigiraho kibakura naho kibashikana, mbere natwe ubwacu bidufashe kuzamura intera mu byampwemu. Niryo shengesho nsabira mwene data nanje nisabira kandi nsabira n'abatwumva mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mbere yo gutangira rero reka turambura ibyanditswe byera mu gitabo cyo kuva mu kirundi bakita gute? Ni kuvayo n'ubundi. Igitabo cyo kuvayo igice cya kuvuga 20. kuvayo ku Bakatolika baravuga igitabo cy'ihunga. Yego. Natwe kitwa iyimuka Misiri. Kuvayo igice cya 20 umurongo wa kangahe? Ni umurongo wa karindwi canke w'indwi mu kirundi. Mushobora kudusomera. Haravuga ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje je uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa je uhoraho ntazobura kuri muhora. Yego. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye umuntu uvugiye ubusa izina rye. Nuko itegeko rivuga. Nkuko twakomeje kuganira ku bantu b'Imana rero hariho ikibazo kubyerekeye amategeko y'Imana. Bamwe bakavuga bati amategeko yakuweho ubwo Kristo yapfiraga umunyabyaha, avuze ati biranangiye, amategeko yarangiranye n'umusaraba. Abo twaganiriye amategeko abanza twasuzumye twitonze ngo turebe icyo bivuze kuri twebwe, tureba niba koko amategeko y'Imana 10 ari imico y'Imana. Itegeko rya mbere twasanze ari imico y'Imana, itegeko rya kabiri twasanze ari imico y'Imana. Ugiye kudufasha turebe niba n'itegeko rya gatatu ari imico y'Imana. Twarongeye turareba dusanga ya mategeko itegeko rya mbere ritaravuye, kuba ko imico y'Imana itagihinduka, Imana idahindagurika, ntabwo imico yahindutse mu itegeko rya mbere. Bityo itegeko rya mbere riracyariho. Itegeko rya kabiri nako niko twabisanze. Twasanze itegeko rya kabiri naryo ritarahindutse, bityo imico y'Imana ntabwo yahindutse igaragara mu itegeko rya kabiri. Twabonye n'ibintu bikomeye cyane mu itegeko rya mbere, yuko dusobanukira turarikira kumenya Imana. Hakaba itandukaniro ry'umuremyi n'ibiremwa. Imana yaturemye natwe ibumbano byayo, bikadutera kuyimenya no kwimenya kugira ngo tuyitegaho amakiriro. Sinzi rero iki tegeko rya gatatu riduhishiye, mbese iri tegeko riratubwira iki n'iki Imana idusaba muri iri tegeko? Ubundi ngira ngo iyo wari uvuze rya mbere ntukagire izindi mana mbangikanya ku bari babyibagiwe, kugira ngo hanyuma itegeko rya kabiri ritubuza ntukibazira igishushanyo canke igisa n'ishusho yose ikintu nakimwe iri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke amazi yo mu biyaga, ntuzubyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko je uhoraho Imana yawe ndi Imana ipfuha, mpora abana ibigabitanyo bya base, nkageza kurungano rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongo abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurungano rwabo ko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Noneho rero itegeko rya gatatu rikavuga ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje je uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa je uhoraho ntubura kubimuhora. Ubundi aya mategeko Imana yatondekanije mu bwenge bwayo, urabona ko yayatondekanije itibeshe ko arakurikirana. Ubundi nuvuga ngo Imana umuremyi iravuga ngo ntukagira izindi mana umbangikanya. Nuvuga ngo nta kintu na kimwe gikwiye kubangikanywa n'Imana nkuko mwene data yabivuze mu itegeko rya mbere. Nuvuga ngo irikwije. Noneho rero ntukibazire igishushanyo kibajwe ngo ukite ko gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru canke hasi ku butaka canke mu mazi y'epfo y'ubutaka, ntuzubyikubita imbere, kuko niba Imana yikwije nuvuga ngo niyo dukwiye kwikubita imbere tukanayisenga. Ubwo rero nuvuga ngo ku itegeko rya gatatu rero umaze kumva ko Imana iruta byose, yaremye byose, atani ikindi kintu dukwiye kuyingeranya cyangwa kuyisenga. Ku itegeko rya gatatu rero bavuga ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje je uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa je uhoraho ntubura kubimuhora. Niba Imana bimaze kugaragara rero yuko isumba byose, yaremye byose, atacyo yigereranya nacyo, ni nacyo kitwereka mu itegeko rya gatatu. Rero urabona ko aya mategeko yose aravukana, atwereka imico y'Imana ko idahindagurika. Avuga rero ngo noneho ntugapfe kuvuga izina ry'uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa. Bivuze ngo iri zina rirubahitse, rifise icyubahiro
cy'umuremyi eruta byose ni ukuvuga ngo niba ari umuremyi ntabwo bikenewe ko tukoma tuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa ni ukuvuga ngo ni izina rirengeye ayandi mazina yose kandi na mwene ryo ari wo Mana ni inyacyubahiro. Rero umunyacyubahiro no ku isi ntago wapfa kumuvuga. Imana rero ubwayo yo irengeye abanyacyubahiro, yaremye isi n'ijuru, yaremye amajuru, ibiboneka n'ibitaboneka. Ubwo nuvuga ngo ifise icyubahiro kidasanzwe. Niyo mpamvu rero umaze gutahura iyo Mana, ugatahura n'ibyo yadukoreye, n'ibyo yifuza kudukorera, urumva ko irengeye. Ubundi no mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda nta muntu apfa kuvuga izina rya se. Yego. Kubera ko abamuha agaciro ati yarambyaye, mama ya nyibungenza amezi 9 arambyara. Noneho ugasanga biragoye no kuvuga izina rya se. Niba rero umuntu adashobora kuvuga izina rya se kubera icyubahira muha cyangwa ijyanye na wiwe, bivuze ngo Imana rero yaremye uyo muvyeyi wawe, yaremye ubutaka tubako, yaremye ibyo turya, yaremye mbere n'amajuru, abamarayika bose bari munsi y'ububasha bwayo. Ntago byari bikenewe rero ko tuvuga iri zina. Nicyo gituma yavuze ati ntugapfe kuvuga izina ryanje, jewe uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko warivuga ku by'ubusabusa jewe uhoraho ntubura kuri muhora. Yego. Sinzi yaha ariko nasubije ku majambo. Ndi kwibaza uratugaragariza ko Imana ari y'icubahiro gikomeye cyane nkuko abanyacyubahiro b'isi bubaha izina ryabo. Nitube twavuga twamagara Perezida wa Repubulika mu izina, uretse kuvuga iyo titre ye, niko ubyumva yuko iri tegeko ridusaba kubahiriza Imana mu gitinyiro cyayo. Bivuze ngo biratwereka imico y'Imana muri bwa buryo ngira ngo abageze mu ishuri twiza amatwi de Dieu, attributs z'Imana, Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana yirengeye, imenya byose. Ibyo bituma igirira agaciro gahebuje cyane karuta ako abantu bo ku isi. None nkibaza, yego, ubundi Imana kenshi yahawe amazina ikurikije icyo ibiri gukorera umuntu. Nk'akarorero uvuze amazina menshi cyankereza tribi, hari abavuga ngo Imana mushobora byose, Dieu tout puissant, nuvuga ngo ishobora byose. Ubundi umaze gutahura iryo zina uhita wumva yuko ntacyo twebwe dushoboye. Nuvuga ngo umushobora byose, Dieu tout puissant. Hari igihe bavuga ngo Dieu omniprésent, nuvuga ngo ni Imana ibera hose icyarimwe. Nk'akarorero uramutse ugiye muri Daniel, Imana yari iri mu ijuru kandi iri gutabara na Shadrake na Meshaki na Abednego mu itanura. Nuvuga ngo mu ijuru iriyo, mu isi iriyo, mbere yongera itabara Daniel mugobo rw'intambwe, kandi ifite icyubahiro kirengeye. Reka twitabaze isomo ryo muri Yesaya igice cya 6, dufate umurongo wa mbere ngira ngo n'uwa 2. Baratubwira ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo, nabonye umwami Imana abyagiye ku ntebe. Ubundi ubyagira bari umutware. Yego. Abayicaye no ku ntebe bita trone mu Gifaransa, nuvuga ngo ni intebe z'icyubahiro nyene. None rero ubundi umuntu ahawe icyubahiro aravyagira ntiyicara, no mu Kirundi no mu Kinyarwanda. None rero Yesaya yabonye ngo Imana ibyagiye ku ntebe y'ubwami ndende, ashizwe hejuru, impuzu ziwe zigisaga zuzuye urusengero. Nuvuga ngo urusengero rwo mu ijuru impuzu z'Imana zari zuzuye. Yego. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa 6. 2 yayatwikiriza mu maso, kandi 2 yayatwikiriza ibirenge, kandi 2 yarayagurukisha. Kubera ubushobozi n'ubutware bw'Imana, nuvuga ngo marayika kuba hafi y'Imana no kuvuga izina ry'Imana no kuyiramya, hari amababa 2 abanza gutwikiriza cyangwa gufuka mu maso. Bavuze ngo abaserafi bari bahagaze hejuru y'Uhoraho. Umuserafi wese yari afite amababa 6. 2 yayatwikiriza mu maso, ayandi 2 yatwikiriza ibirenge ntagaragare ko yambaye ubusa, kandi 2 yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati uwera 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 niwe Uhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Amen. Isi yose yuzuye icubahiro c'Imana. Bivuze ngo iki cyubahiro Imana ifite bituma yaba twashobora gutahura icyo cyubahiro, ntabwo twopfa kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Nicyo gituma rero yavuze ngo ntugapfe kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa, kuko wowe uzobivugira ubusabusa ku by'ubusabusa ntazobora kubimuhora. Niba umwana asuzuguye se canka agahangara se canke nyina hano, mbega Imana yaremye ibyo byose. Usomye muri mu byahishuriwe Yohana igice cya 4, usomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 4
naho urahasanga icyubahiro cy'Imana. Aha rero Yohana yerekwa ibyo mu ijuru, niwo mutwe w'amagambo. Yohana arandika ati hanyuma y'ibyo ndavye mbona mu ijuru urugi guguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rimbarira ati duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho. Ku murongo wa 3 uwaravyagiye n'ubundi babongeye gukoresha rya jambo kubyagira, bivuze ngo Imana n'umunyacyubahiro yasa n'akabuyenge kitwa yasipi. Naya mabuye ngira ngo mu Burundi no mu Rwanda ntayo dufite, na mabuye ngira ngo tuzobona tugeze mu ijuru, ariko Yohana we yarayabonye. Nakitwa sarudiyo, niryo buye ntaryo ndabona, naryo ndumva mu isi bavuga ko baricukuye ahantu runaka cyangwa bagimbe. Kandi umunywa w'amazi wari ukikije iyo ntebe. Ubundi umunywa w'amazi ufite amarangi 12, umukororombya mu Kinyarwanda. Wari ukikije iyo ntebe usa nakitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeho bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'izahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imirabyo n'amajwi n'imituragaro. Nukuvuga ngo Yohana yagize ubwoba. Ahantu hari imirabyo, hari imituragaro, muhora mwumva inkuba. Kandi murindwi amatara indwi canke murindwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. Sanzwe tubona umuntu afise mpwemu ahumeka, ariko iyo Mana ngo yarifite impwemu zingahe? Indwi. Kandi intebe yayo ni intebe hari nk'ikiyaga cy'ibirahuri, habonerana cyane kuruta inzu zo kwisi z'abami zisize, gisa n'urubona. Iri jambo urubona rero ngira ngo nahantu habonerana cyane, kandi hagati ahahanganye niyo ntebe no kuyikikuza hari binyabugingo bine byuzuye amaso, imbere mu mugongo, mu matwi, mu nda, mu mugongo, hose n'amaso biraba kugira ngo ntibitsitare. Bikama bivuga ngo uwera uwera uwera, bireruye intebe y'Imana. Murumva rero nta muntu wo kwisaragira icyubahiro nk'icyo. Nico gituma rero Mose yahawe itegeko rya gatatu rivuga ngo ntugapfe kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa, kuko riva ku by'ubusabusa ntazobora kubimuhora. Murumva rero icyubahiro cy'Imana kirengeye uko tukiyumvira. Bivuze ngo iri tegeko riri kugaruramwe umuntu kumenya ya Mana itaboneshwa amaso, rimwe na rimwe twitwara uko twiboneye, ngo ritwibutse icyubahiro cyayo n'ubudahangarwa bwayo bukomeye. None ndibaza ikibazo, kandi nicyo navuze turi gusuzuma twitonze. Bamwe baravuga bati amategeko y'Imana yavanweho ku musozi iKaruvari, ubwo Kristo yavugaga ati birarangiye. Mbese Yesu yaba yaravanyeho rino tegeko rya gatatu? Murakoze kumurembeye yuko tugera ku kuvuga ngo birarangiye. No kuvuga ngo Imana uko yari rejo none munsi ni kwiri, kandi ntihinduka. Ubundi iyo avuze ayo majambo ngo yabera, nuvuga ngo Yesu muri Matayo, tubanze dusome muri Matayo 5 umurongo wa 17. Yego. Ariko mbere yuko tunageraho tugeze muri Matayo igice cya 5, sinzi niba nabasubiye inyuma gato. Turashobora gusoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 33 mbere yuko tuja ku murongo wa 17. Yego. 33 haragira hati mwarumvise kandi ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze, ariko uzukorere uhoraho ibyo wamusezeraniye. Ariko jeho ndababwira ntukarahire namba, nturahire ijuru kuko ari intebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ndava y'ibirenge byayo, kandi ni Yerusalemu kuko ari umugwa w'umwami ahambaye. Nturahire umutwe wawe, cyangwa ushobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere cyangwa ngo kirabure. Ariko umurongo nashaka ndura 35, kuko ariyo ndava y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu kuko ari umugwa w'umwami uhambaye. Niba umugwa wo kwisi uhambaye, batubwiye rero ko umugwa wo mu ijuru uhambaye gusumba uyo. Bivuze ngo ntidukwiye gupfa kuvuga iyo zina ku by'ubusabusa. None rero wari ukurambaza, ariko utarajyaho iri tegeko rikubuzanya kurahira ijuru, rikarubuzanya kurahira isi. Ariko none n'abarenga ibyo bakarahira Imana bati ni izina ry'Imana. Bivuze ngo iri tegeko rya gatatu rirabatunga gatoki cyane. Rirabatunga gatoki cyane. Umurongo wa 37 rero uze kubusoma rwose. Ariko ijambo ryanyu ribe ego oya ikirenze ibyo kiva kuri wa mubi. Ubundi turaza kureba ngira ngo imbere gato abantu benshi gituma bifashisha iri zina ry'Imana.
baba bafise intego runaka bagendereye, ariko izo zose ziba zivuye kuri wa mubi, kuko Yesu yavuze ngo muvuge ego oya ibirenze aho biva kuri wa mubi. Noneho rero tugarutse rero ku cyo mwari mubajije, ngira ngo mwari mubajije niba itegeko, kuko abantu bakunda kwitwaza isomo ryo mu Bagalatiya, ngira ngo aho batwereka yuko amategeko yari umushorera dushikana kuri Kristo. Noneho bakavuga ngo gihe Kristo yarabambwe ku musaraba amategeko yaravuyeho, ariko mu by'ukuri amategeko yari umushorera atwereka Kristo we yaremye ijuru n'isi kandi afise guverinoma ifite amategeko. Noneho bikatwereka yuko amategeko ubwayo twe ntitwoyashobora, ariko iyo dufite Kristo, noneho Kristo atuma bishoboka. Kristo atuma bishoboka, aricyo cyatumye rero ngo amategeko yatwereke yatujana kudushikana kuri Kristo. Noneho ngo yari umushorera dushikana kuri Kristo, hariho amategeko y'imigenzo abayuda bari bafite, hari n'amategeko 10 y'Imana, yose adushorera tujana kuri Kristo. Kristo rero amaze kubambwa, we yatweretse ko mu myaka 33 yamaze ku isi ayo mategeko yarashobotse. Noneho rero ahita twereka yuko aya mategeko we ari uyashoboye. Nuvuga ngo aya mategeko kutubera umushorera tujana kuri Kristo, yatwerekeza kuri Kristo kugira ngo atwereke ko ari we yoshobora aya mategeko. Noneho nitumwakira natwe duha ububasha bwatumye amara imyaka 33 ari ku isi ayakomeza adacitaye kuri na rimwe, kugira ngo ubwo bushobozi buciye kuri mpemu yera butume natwe tuyashobora. Ariko si kuvuga ngo yavuye, uko Yesu yaravuze muri Mateyo 5:17, noneho aravuga ngo ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwira ukuri, gushitsa ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe cyangwa kazatsa bizova ku byagezwe gushitsaho byose bizoheraherezwa. Nukuzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma yayandi akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mu ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi, ariko ubyitondera akayigisha uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndababwira yuko kugoroka kwanyu kugomba kuruta nubwo twagarukiraho. Icyo twagomba kuraba nuko batubwiye bati Yesu ntiyaje gukuraho ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana, ahubwo yaje kubishitsa. We rero yaje kwerekana ko bishoboka, kandi ni nacyo cyatumye asubiye mu ijuru avuga ngo muze mwitondera ibyo nabageze byose. Iyo tubisanga muri Mateyo nanone mu byakozwe n'intumwa, aravuga ati muze mwitondera ibyo nabageze byose, ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Dusomye muri Mateyo 28, Yesu yaravuze ku murongo wa 19 ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose, abigishwa mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, mubigishe kwitondera ibyo nabagize byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Ibyo yatugeze rero turabisanga muri Mateyo 5, yaravuze ngo ntukice, ntugasambane. Muri Luka 4:6 yarerekanye ko aziririza isabato. Nuko ngo amategeko yose yari yerekanye ko atana rimwe riva nko twabibonye muri Mateyo 5 umurongo wa 17 gushika no wa 19. Bivuze ngo rero we yaraje gushitsa no kutwereka ko twebwe nk'abana abantu tobishobora, ahubwo dukeneye ubufasha bwiwe kugira ngo babe muri twebwe, nkuko yabivuze muri Yohana 15, nguguma muri jewe nanje nkaguma muri we, nguwo niwe yama cyane. Ubwo rero kugira ngo tuyashobore nivyo umwana w'umuntu ntiyashobora. Nico gituma abantu batarondera Kristo, ahubwo bagashaka gushira mu ngiro amategeko, noneho yabananira bakakubwira ngo amategeko ntashoboka cyane ngo yavuyeho. Ariko igitangaje nabo banyamadini bari bo bose barakubwira ngo amategeko yavuyeho, ariko wamubaza ati mbega idini ryanyu riremera ko abantu basambana? Bakakubwira ati oya. Baremera ko biba? Oya. Noneho bakashaka kugendera ya mategeko yandi ane ya mbere yerekeza ko tugiye kubana n'Imana, aho batubwira ngo ntukagira izindi mana mbangikanya. Noneho ugasanga abantu aravuga ko asenga ariko agendana ibiheko ku mufuko kugira ngo bimukingire, cyane ugasanga afite udushusho yashize mu nzu, cyane noneho kugira ngo yerekane ko izina ry'Imana rishobora kumukingira, yaba ari nko mu butungane ugasanga ararahira izina ry'Imana kugira ngo yerekane ko yemera Imana. Ariko mu by'ukuri amategeko y'Imana ntavaho, ntazigera avaho. Niyo ngoma y'Imana ahubwo yananiye Satani mu ijuru, nta nicyo cyatumye Satani akorogwa, kandi ni nacyo cyatumye Yesu aza gupfa. Kuko burya amategeko yari guhinduka cyangwa avaho, Yesu ntiyari kuza kudupfira. Yari guhindura ibwirizwa nshingiro, nkuko abategetsi bamwe ku isi iyo babonye amategeko harabananiye, nk'akaroro umutegetsi agakora kudeta agasanga ibwirizwa nshingiro ntibumwemerera ririgenga igihugu, akavuga ati reka turihindure kugira ngo ndebe ingene duhinyanyura nisobanure icyatumye nkora kudeta.
noneho rero bigatuma nicyo gituma rero n'abantu iyo amategeko abananiye kubera ko batakiriye Kristo ngo abahubwo ubushobozi, noneho bo usanga bavuga bati amategeko yaravuyeho. Mu yandi majambo ni ukugira ngo bakora ibyaha biyumvira ko mu mutima wabo tubacira urubanza, ariko ubundi amategeko ariho. Urakoze, umaze kuduhishurira rwose yuko itegeko rya gatatu naryo ritigeze rikurwaho n'umusaraba w'i Karuvari, ahubwo Kristo mu mibereho ye hano ku isi, mu gihe yamaze hano ku isi, yakomeje iryo tegeko. Ikibazo nari kongera kukubaza rero, usa nkaho wagikomojeho ariko ushaka kugira ikindi wongeraho, ubusobanuro Yesu aho iri tegeko ni ubuhe? Umaze kutwereka umugabane wa mbere yuko Yesu avuga ati ntimukarahire naho ryaba ijuru kuko ari intebe y'Imana, naho yabisi kuko ari intebe y'ibirenge byayo. Ubwo kuri Yesu we nta nubwo atekereza cyangwa se ntabwo yigeze yibwira yuko ari umuntu watinyuka kurahira Imana kubera ko bisobanutse, ahubwo arakujije nkuko yakujije ku yandi mategeko. Wabikomojeho ko yavuze ati ntugasambane, kandi abwira abantu ngo ntugasambane, avuze ati nureba umugore wundi akamwifuza azamaze gusambana mu mutima we. None naryo itegeko rya gatatu naryo agiye kurisobanura, ritubuza kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka. Aravuga ati birenze ibyo gusa, nijuru ntukarirahire kuko ari intebe y'Imana, ndetse n'isi ntukarirahire kuko ari intebe y'ibirenge byayo. Ushobora kugira ikindi wongeraho ku byerekeranye n'ubusobanuro Kristo hari no tegeko? Murakoze. Mu bisanzwe Yesu ni Alpha na Omega. Amen. Nuvuga ngo Imana iri mu itangiriro ibona ibyo ku mpera, kandi ari ku mpera abona ibyo mu itangiriro. Noneho Yesu yari asanzwe azi ko hari abantu batemera Imana cyangwa bagwanya amategeko y'Imana cyangwa bagwanya ukugoroka kw'Imana, bazorikoresha bashaka kwishigikira. Noneho abivuga hakiri kare, kuko hari abantu bakoresha izina ry'Imana nk'akarorero bashaka kwiyorohereza, bakarivuga nko mu by'ubusabusa. Yego. Ugasanga bararikinisha bataza agaciro k'Imana. Nk'akarorero umuntu aratsitaye kumva aravuze ngo Yesu, cyangwa bamufata bamubaza ati ibyo wakoze n'ukuri cyangwa se ibyo, agacarahira ati ni izina ry'Imana cyangwa Imana indimbure. Nuvuga ngo ariko arashaka kwishigikira, ariko Yesu yavuze ati ukuri kwanyu niba kuri muri Kristo muze muvuga muti ego cyangwa oya ibirenza aho bivuye kuri wa mubi. Noneho rero ugasanga bararikoresha abantu benshi bashaka kwishigikira kugira ngo bemeze abantu ibinyoma byabo. Abo ni bamwe. Noneho bakarirahira, abandi noneho bakarikoresha mu by'ubusabusa. Nakubwiye nk'akaruru umuntu aratsitaye aravuze ngo Mana we, ifurusheti iguye hasi, Mana we, cyangwa Yesu. Ese kuki atavuga izina rya hasi cyangwa avuga izina rya nyina, kandi ariyo mazina aciye bugufi, ahubwo akavuga izina rirengeye yandi yose atarakwiye no kuvuga? Nibyo turarivuga iyo turiko turavuga ijambo ry'Imana kugira ngo tugaragarize icyubahiro cy'Imana uko kingana, ariko ndukwiye kugira gute abandi nabo bakarikoresha bashaka gushigikira ivyumviro nk'abapoliticiye cyangwa abantu bakomakomeye kugira ngo bereke abantu ko bazi Imana, ariko mu by'ukuri bariko baragerageza gushaka gushigikira ibyipfuzo byabo. Ukumva nk'umutegetsi aravuga ngo je ndazi Imana, dushira Imana imbere, ariko mu by'ukuri wasanga ibyo akora ugasanga, cyangwa umuntu akagenda afite Bibiliya ugasanga aritonze, ibitabara bigendana mu kwaha kugira ngo abantu ntibamubona ashobora kuba agiye gusambana cyangwa kwiba cyangwa kubesha cyangwa kurondera amafaranga mu nzira z'ibinyoma. None bakavuga bati uriya muntu ntiyabesha, n'umuntu w'Imana jana Bibiliya mu ntoki. Ubundi Bibiliya abantu benshi bahinduye urucuruzo. Ariko dusomye hariya mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 12 avuga ngo ntimuze murahire ibinyoma izina ryanje, bigatuma mutukisha izina ryanje, Imana yanyu ni je uhoraho. Amen. Nturirahire, ntimuze murahire ibinyoma. Nimba urahiye utegeza kubuzi ko ari ukuri, kandi nabwo nturi burahire ngo Imana inyice, Imana indimbure. Aho uravuga ati iyo uvuze ati ego, buriya imbere y'Imana burahiye. Sinzi ko abantu babizi. Niba muvuze ati ego, ni wewe, ntabwo ari wewe wakoze ibi nibi, ukavuga ati oya si jewe, buriya warahiye imbere y'Imana. Noneho rero kugira ngo abantu batsindagira ibinyoma byabo cyangwa bumvisha abantu n'inguvu, usanga rero bashiraho zandahiro, hari abashiraho iz'Imana. Ariko bavuze ngo ntimuze murahire ibinyoma ku murongo wa 12 izina ryanje. Nubwo wabuzi ko ari ukuri, mukurahira izina ry'Imana uvuga ati ego cyangwa oya, bigatuma mutukisha izina ryanje, Imana yanyu ni je uhoraho.
Yesu ashimwe. Uhoraho rero ubundi rizina ryerekana ko Imana ihoraho kandi aho uri hose ibihari. Bivuze ngo rero nta na hamwe inyegezwa. Ubundi izina ryerekana nyiraryo. Niba avuze uhoraho nuvuga ngo ahoraho. Niba avuze ushobora byose ashobora byose. Kandi no muri kahise no muri Bibiliya hari amazina bagiye bita abantu nk'akarorero Aburahamu yitwa Aburahamu, noneho Imana igiye kumukoresha amasezerano no gushira ibyaha iravuga ati ntukitwa Aburahamu wiswe Aburahamu. Sarayi uhindutse Sara. Na Yakobo yahindutse Isirayeli. Isirayeli bisobanura ngo kunesha. Bivuze ngo amazina asobanura mwene izina kenshi. Na nacyo mu Kirundi bavuga ngo ukwanka kwita nabi. Ugasanga umuntu baramwise uze se mapfa. None ugasanga canke hariho umuntu nzi twabanye yitwa Munyarigwe. Mu by'ukuri umubonye wasanga yari yaranyariwe koko. None rero mu Kirundi bavuga ngo sakwanka kwita nabi. Imana rero ifisa amazina yerekana ubushobozi bwayo, ubwenge bwayo, ubutunzi bwayo, ukurema kwayo. Rero ntabwo dukwiye kwinesha amazina. Dusomye reka dusome ngira ngo muri Yesaya 57 kugira ngo kumbure dusimbataze iki cyiyumviro uko Imana yaresobanuye byose. Ku murongo wa 15 Yesaya 57 ku murongo wa 15 haragira hati kuko uko ari kwimwe iri hejuru isumba byose. Imwe iri hejuru isumba byose. Isumba Satani, isumba abadayimoni, isumba abamarayika. Abamarayika bose nabo bagira icyubahiro kuko bari munsi y'ububasha bw'Imana. None rero bavuze ngo isumba byose iba ahatazoshira, nuvuga ngo ubwami bwayo ntibushira, ubwo kwisi burashira. None batweretse bwa bushobozi bwayo n'icyubahiro cyayo ngo ahantu iba ntihazoshira. Inzu urayubaka ukayisiga ukayitera amarangi ariko waza kusanga asanga yabomotse canke yasadutse canke nyamugigima yazi kayisiga hasi. Izina ryayo nuwera. Amen. Nuvuga ngo arera imbere n'inyuma, nta cyaha kiba muri. Ubundi izina ryo kwera rigaragaza utagira icyaha. Si ukuvuga ngo nifu y'ibigori yera, ngo ni impuzu yera, ahubwo nukugaragaza ukwera k'umutima wayo. Nigo gwa rukundo rero ruvugwa muri Bibiliya. Rero itimba hejuru ahantu hera kandi mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi. Amen. Bivuze ngo ushaka kumenya icyubahiro cy'Imana ukishwa bugufi. Mpembura n'abafise imitima imenetse. Ufite umutima umenetse, ufite ucishwe bugufi niwe bana n'Imana. Kuko ntotongana ibihe byose kandi sinokwama ndatse kuko imitima n'ubugingo naremye byo dende bukigwa imbere yanje. Amen. Amen. Sinzi ko nasubije ibyo mwari mwambajije. Ikibazo wagisubije ndetse wagiye no ku kindi kibazo nibazaga. Nibaza ngo mbese kwicira itegeko cyangwa se kunyuranya n'iri tegeko bifite ayahe mashusho, abantu babikora mu buhe buryo? Maze kubona ibisubizo mu byo uvuze nka bibiri. Icyambere no kurahira Imana nyine kwa kundi umuntu atambutse Yesu we, kwa kundi abajijwe ikibazo no kuri kw'Imana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko uzanye mu ikindi kintu ngira ngo uze kugarukaho uvuga uti na wa muntu utwara Bibiliya mu magambo yanjye nawe ngo wambaye umwambaro w'idini wo kwa ari umukristo yuko agenda yibombaritse, uwo muntu akaba bikoresha kugira ngo agere ku kibi mu manyanga, yambaye yashusho yuko ibyo bintu atabasha kubikora, uwo nawe avugira ubusa izina ry'Uwiteka. Avugira ubusa izina ry'Uwiteka. Nico gituma dusome muri Mariko igice c'indwi umurongo w'indwi, kuko ibintu byose Yesu yarabiteganije. Mariko igice c'indwi umurongo w'indwi haragira hati n'umunani bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari by'ibyagezwe n'abantu. Icyo Imana yageze murakireka ngo mumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu, kandi ati nkako mwagize neza gukengera icyagezwe cy'Imana ngo muziririze imigenzo yayo. Bivuze ngo hari abantu basenga ariko bagasengera ubusa, baba bafite Bibiliya. Kandi yongeye kuvuga Yesu ngo bavuga ngo Yesu si wazoraga ubwami kireka bakora ibyo data mu ijuru agomba. Bivuze ngo abantu benshi uyu munsi nakubwiye ko Bibiliya bayigize urucuruzo kugira ngo bagere ku byo bipfuza. Nuvuga ngo twabonye ko hari abavuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa,
hariho n'ababikoresha mu mafuti yabo, hariho n'ababikoresha kugira ngo bagere ku nyungu. Abantu benshi rero ugira gutyo ugasanga nk'ubu ku isi hari amadini agera hafi ku 3,000 yose avuga ngo Yesu Yesu. Kandi Paulo yarandikiye Abanyefeso igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere ngo hari Imana imwe, umwami umwe, no gusenga kumwe, n'umubatizo umwe. None umuntu akaza akoresha Bibiliya ariko adashaka kugenda nk'uko Yesu yagenze. Uyu nawe agakoresha Bibiliya kandi akagenda yitonze, ugasanga araramutsa abantu buhoro buhoro, akabigisha ko akwiye kubaha Imana ariko ashaka kubasoroma nk'ivy'umubiri. None akabwira ati mutanga amafaranga, mukora ibi nibi kugira ngo agere ku byo yifuza. Ubwo n'urudandaza bari korakora. Bivuze ngo nubwo ubona yicishije bugufi, ugasanga arakuramutsa yicishije bugufi. Hariho n'abahindura mbere amajwi ugasanga baritoje kuyavuga kugira ngo uburyarya bwabo butume begeranya umutungo w'abantu. Ariko Imana ubundi ni Imana sinzi uko nabivuga. Ni Imana ishaka ko tuyubaha, umutima wacu ukawuhereza, hanyuma ukerekana ko ibyo uvuga n'ibyo ukora bijanye. Niba Imana yaravuze ati nk'akarorero ntugave kuvuza izina ry'Imana ku by'ubusabusa, wabisoma ukiyubara iryo zina atari ku munwa gusa ahubwo n'umutima warawahaye Kristo. Yavuga ntukagira izindi Imana mbangikanya, ukabivuga kandi ukanabikora. Kuko abantu benshi usanga bafise ibigirwamana ku buryo babizi canke batabizi. Yavuga ati wibuke kuziriza umunsi w'isabato, ukamenya uti ni Imana yabivuze. None ugasaba iyo Mana nyene ngo iguhe ubushobozi buciye kuri mwe muyera kugira ngo ushire mu ngiro. Ubwo rero bikareka kuba urudandaza, kuko hari abantu benshi unabakwiye ku mushahara batasubira gutwara Bibiliya. Izuba rirarasa n'umusi, imvura iragwa, buracabukira nk'ibisanzwe, ariko hari impamvu intera kuruka. Tugakumbuzwa yasinzira.